Как использовать этот урок? Сначала прочитайте текст целиком, а затем прочитайте его вслух, это поможет закрепить произношение и ритм фраз. Слушайте текст или перечитывайте его снова и снова, пока не начнете понимать его автоматически, без помощи перевода. Затем обратите внимание на устойчивые выражения в тексте, попробуйте найти их самостоятельно, без помощи перевода. Запоминайте их не по отдельности, а целиком, вместе с контекстом, в котором они встречаются, так они лучше отложатся в памяти, и вы сможете сразу использовать их в похожих ситуациях. Ilm läheb oodamatult pilviseks, mis tähendab, et varsti hakkab vihma sadama. Ma otsustan kiiresti minna lähedal asuvasse armsasse kohvikusse. Astun sisse ja tunnen kohe värskete küpsetiste ja kohvi lõhna. Kuna vabu laudu on palju, valin endale koha suure akna all. Sõbralik teenindaja tuleb minu juurde ja ulatab mulle menüü. Ma otsustan tellida tükikese koogi, sellepärast et mul on suur magusaisu. Palun mulle üks cappuccino ja see maasikatort, aitäh, ütlen ma naeratades. Ilm läheb oodamatult pilviseks, mis tähendab, et varsti hakkab vihma sadama. Ilm läheb ootamatult pilviseks, mis tähendab, et varsti hakkab vihma sadama. Погода неожиданно портится, начинает хмуриться, похоже, скоро пойдет дождь. Ma otsustan kiiresti minna lähedal asuvasse armsasse kohvikusse. Ma otsustan kiiresti minna lähedal asuvasse armsasse kohvikusse. Я быстро решаю пойти в милую кофейню поблизости. Astun sisse ja tunnen kohe värskete küpsetiste ja kohvi lõhna. Astun sisse ja tunnen kohe värskete küpsetiste ja kohvi lõhna. Захожу внутрь и сразу чувствую запах свежей выпечки и кофе. Kuna vabu laudu on palju, valin endale koha suure akna all. Kuna vabu laudu on palju, valin endale koha suure akna all. Так как свободных столов много, я выбираю себе место под большим окном. Sõbralik teenindaja tuleb minu juurde ja ulatab mulle menüü. Sõbralik teenindaja tuleb minu juurde ja ulatab mulle menüü. Дружелюбный официант подходит ко мне и протягивает мне меню. Ma otsustan tellida tükikese koogi, sellepärast et mul on suur magusaisu. Ma otsustan tellida tükikese kooki, sellepärast et mul on suur magusaisu. Я решаю заказать кусочек торта, потому что мне очень хочется сладкого. Palun mulle üks cappuccino ja see maasikatort, aitäh, ütlen ma naeratades. Palun mulle üks cappuccino ja see maasikatort, aitäh, ütlen ma naeratades. Пожалуйста, мне один капучино и этот клубничный торт, спасибо. Говорю я, улыбаясь. Устойчивые и разговорные выражения из текста. Ilm läheb pilviseks. Ilm läheb pilviseks. Погода становится пасмурной, хмурится. Hakkab vihma sadama. Hakkab vihma sadama. Начинается дождь. Astun sisse. Astun sisse. Захожу. Tunnen lõhna. Tunnen lõhna. Чувствую запах. Tuleb minu juurde. Tuleb minu juurde. Подходит ко мне. Ulatab mulle menüü. Ulatab mulle menüü. Протягивает мне меню. Valin endale koha. Valin endale koha. Выбираю себе место. Mul on suur magusaisu. Mul on suur magusaisu. Мне очень хочется сладкого. Ütlen naeratates. Ütlen naeratades. Говорю, улыбаясь. Vabu laudu on palju. Vabu laudu on palju. Свободных столов много. Учим эстонский по плейлистам. Ссылки на тренажеры и плейлисты в описании и комментарии.